Assalamu alaikum. I'm the host Aysha Khan and I hope you are doing very well. Let's learn English in a Pashto language. The English खबर है तेरे पख्तो की ज़दा के और वाये English हर चासरा और पहर ज़ाय के हो पनियो अंदाज के English यो बैन अल-अक़वामी ज़ुबान दे यो दसी ज़ुबान दे चे हर ज़ाय के खलक वाई और पोहेगी पे कचरते यो कास्ता English न वज़ी दावा डेर गट मुश्किल सरा मख कीज़ी और अंदे दे वाजे मूंग तास्त पर दा चैनल जोड़ दे इंग्लिश टू पश्तो लर्निंग चे दे के मूंग तास्ता इंग्लिश प पख्तो के उखयू तास्ता मूंग नन रवड़ी द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से हेल्पिंग वर्ब्स दी चिकुम मूंग सरा एक्सप्रेस कई मतलब एक्सप्रेशन शो कई द एबिलिटी शो कई इस कार वाला सब चांसेस दी मतलब यो कार देगा ना अगर की अगर सब चांसेस दी सब पॉसिबिलिटीज दी अगर शो कई और अगर सरा सरा दमू परमिशन द पारा हम यूज़ को लचाना सब परमिशन वाड़ू से चीज़ वाला परमिशन वाड़ू अगर द पारा यूज़ कीगी और ऑब्लिगेशन द पारा यूज़ कीगी ऑब्लिगेशन वाई अखलाकियात अखलाकी जिम्मेदारी एक्सप्रेस कॉल द पारा हम यूज़ कीगी नो रज़े चे टॉपिक तरफ तलाड़ शू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस शुड ought to and must no should चिकुम दे मुंगवायु कना you should come to school early you should come to school early ताला द वक्त स्कूल ता रतलल पकार दी ताला द वक्त स्कूल ता रतलल पकार दी you should द शुड मतलब दे ताता पकार दी you should come कम मतलब रतलल स्कूल स्कूल अर्ली वक्ती ताला द वक्त रतलल पकार दी यू शुड कम टू स्कूल अर्ली यू शुडंट गो टू द मार्केट यू शुडंट और शुड नॉट गो टू द मार्केट ताला बेही मार्केट ता तलन नदी पकार यू शुडंट मतलब दे ताला बेही नदी पकार च मार्केट ता तरफ तराइशे या मार्केट तराइशे You shouldn't go to the market. ताला बेही मार्केट ता तलन नदी पकार उससे जी ought to You ought to respect your father and mother. You ought to respect your father and mother. ताला द मोर पुलार इज़्ज़त कवल पकार दी ताला द मोर पुलार इज़्ज़त कवल पकार दी You ought to respect your father and mother or you can say your parents. Basically the ought to and should देखिए देर गट फ़र्क निश्ते हो द ought चे दे दा मूंग देर अखलाकियात शो कवल द पारे यूज़ को यानी कता सोचा था इज़्ज़त वर्को लका बुज़ुर्गानो ता मूंग न चिकुम मशरान वी अगो तो मूंग इज़्ज़त वर्को कना यानी मूंग वायु कना तो दा से हम दा मूंग खपल लेवल वाला खाल को तवायु और मूंग चिरता लका मोर प्लार सरा बुज़ुर्गानो सरा मशरानो सरा खबरे को नो अगो तो मूंग वायु चे तासो दासे वियल तासो वर्ते उसको ताना वर्ते उसको नो दसे फ़र्क थे ought to and should. So here we can say you ought to respect your father and mother or your parents. Now we have must. Must मतलब दे खमाखा यानी ज़रूरी ताता यो कार युशीस कवल पकार दी मुंगवायु गए ना You must do your homework. You must do your homework. ताला पकार दी चितखबल कार खमाखा के You must have to do your homework. ताला खमाखा कोर कार कवल पकार दी Now we have can and could. Can दाजी मुंग यूज़को एबिलिटी द पारा यानी द यो कस एबिलिटी शो कई एबिलिटी यानी जिम्मेदारी यानी यो कस यो शीज़ कवलेशी ओका नाम या यो शीज़ के दलेशी ओका नाम फॉर एग्जाम्पल आई कैन सिंग ज संदरे वियलेशम आई कैन सिंग आई कैन हेल्प यू ज तासो मदद कवलेशम आई कैन प्ले गेम्स ज लोबे कवलेशम इट कैन बी हैपन Dasi kideleshi. It can be happen. Dasi kideleshi. Now we have could and could is the past form of can. Like संगी पहला learn करूँ चे can चे देगा ability express कवल द पारा यूज़ कीगी यो चीज़ वाला ability express कवल द पारा यूज़ कीगी हो पर present के not in future or not in past form. So तिरशवी वक्त के चुकुम ability express कवल द पारा यूज़ कीगी अगर ता could वाई
So we have an example. Almas could swim when she was 13 years old. Almas could swim when she was 13 years old. Swim YG lambo wahaluta. No why Almas lambe wahale shwe. کله چې هغه دا 11 کالو وه. was مطلب چې کله هغه 11 کالو وه. Having another example, Ramisha could cook when she was 15 years old. Ramisha could cook when she was 15 years old. Ramisha پخلی کولی شو چې کله هغه 15 کالو وه. I couldn't wait. ما انتظار نشو کولی. or I could wait if I had time. ما به انتظار کړی وه خو که چېرته ما سره ټایم و. We have well would shall. نو مونږ وایو که نه I will travel to Islamabad next morning. I will travel to Islamabad next morning. زه به ځم سبا سحر اسلام آباد ته. I will زه به ځم. will مونږ فیوچر دپاره یوز کوو or like I will زه به ځم لکه تلی یا نه یم زه به. بیا مونږ وایو when I was young I would like to watch TV. چې کله زم وړوکی وم بیا ما ته ټي وي کتل خوند راکول. when I was young I would like to watch TV. We shall not be there if there is rain. We shall not be there if there is rain. shall and will یو شانته معنا لري خو د shall not چې دی دا بالکل مونږ چې کوم مونږ اکار نه کول غواړو هغې دپاره یوز کیږي. auxiliary verb for taking permission. We have can, could, would and may. لکه څنګه پهله مونږ یو شیز ابیلیټي ایکسپریس کول دپاره ماډل auxiliary verb یوز کولو or possibility or probability دپاره یوز کولو. now we can use them for taking permission. لکه څنګه we have an example that can I get it زه دا اخیستی شم. can I get it زه دا اخیستی شم. so دلته کې مونږ can use کړل for taking our permission. can you give me your number please. can you give me your number please. آیا تاسو ما ته خپل نمبر راکوی شئ. can you give me your number please. may I sit here آیا زه دلته کېنستی شم. may یوز کېږي عزت دپاره عزت شو کول دپاره. may چې دی هغه مونږ یوز کېږي یعنې پښتو کې مونږ وایو که نه چې سرجي زه دلته کېنستی شم. may I sit here. could you show me your passport please. could you show me your passport please. آیا تاسو ما ته خپل پاسپورټ ښیلی شئ. بیسیکلی کوډ اور کین چې دی دا دواړه یوز کېږي خو کوډ چې دی هغه مونږ لږ پروفیشنل یوز کوو. یعنی ته په پروفیشنل ځای کې او ته چا نه تپوس کوې نو ته به پروفیشنلی تپوس ورنه کوې ته به ورته کوډ آی سی یور آی ډي کارډ آیا زه تاسو شناختي کارډ کتی شم. اور بل مونږ سره یو بل لفظ دی وډ هغه هم پرمیشن دپاره یوز کېږي. لایک وډ یو لایک ټو ټیک ا کپ آف ټي ود می. تاسو به خوښه وي چې تاسو مونږ سره یو پیاله چای وڅکئ. modal auxiliary verb in case of probability. so we have may, might, could, must. نو اوس دغه سیم verbs مونږ په امکاني وخت کې هم یوز کولی شو. امکاني یعنی probability. دغه الفاظ چې کوم مونږ پهله ابیلیټي دپاره یوز کولو پرمیشن دپاره یوز کولو ریسپیکټ دپاره یوز کولو اوس دا مونږ چانسز دپاره هم یوز کولی شو. we have an example. we may visit you tomorrow. we may visit you tomorrow. مونږ کېدلی شي سبا تاسو پله در چکار شو. we may کېدلی شي visit you tomorrow سبا تاسو پله در چکر شو. she can't be so stupid. she can't be so stupid. can't یا cannot هغه دومره بیوقوفه هم نشي کېدلی. she can't be so stupid. او بل دی it might rain tomorrow. it might rain tomorrow. دې مطلب دی چې کېدلی شي چې سبا باران شي. کېدلی شي چې سبا باران شي. like may or might both یو شی دي خو might مونږ ډېر کم چانسز دپاره یوز کوو. یعنی یو شیز ډېر کم چانسز وي نو مونږ هغه ټایم might یوز کوو. یو بل دی it could rain tomorrow. کېدلی شي سبا باران شي. it could rain tomorrow. be his brother because they look alike.
he must be his brother because they look alike. وی هغه به همها هغه رور وي ځکه هغه یو شان دی ښکاري. چې کله مونږ ډېر زیات شور وو بیا مونږ مایټ لګو، چې کله مونږ لږ شور وو نو مونږ مې لګو. modal auxiliary verb for advice. advice خو تاسو ته پته دی چې تاسو مشوره چاته ورکوئ یا چا نه مشوره اخلئ. فار ایگزامپل یو کس دی هغه چېرته یونیورسټي کې اډمیشن اخلي نو موږ ورته وایو تاسو ته دې ځای والا یونیورسټي کې اډمیشن اخیستل پکار دي یا دې یونیورسټي کې اډمیشن اخیستل پکار دي. اډمیشن یعنی داخله اخیستل پکار دي. یا تاسو چې کله داخله واخلئ هغې نه بعد به تاسو څه کول پکار وي یا څه نه وي کول پکار. نو دې دپاره چې کوم ماډل اګزیلري ورب چې دی هغه موږ یوز کوو. اور دې نه علاوه عام روزمره روټین کې هم یوز کیږي. یعنی فار ایگزامپل تاسو چاته ایډوایس ورکوئ چې تاسو ته پکار دي تاسو ویټ لاس کړئ یا تاسو پکار دي تاسو دا شیز وکړئ یا دا شیز ما کوئ نو دې دپاره هم ماډل اګزیلري ورب یوز کیږي. سو ټول نه پهله مونږ سره دی شوډ. نو شوډ مونږ وایو که نه پهله مونږ هغه دپاره وویلو ابیلیټي دپاره وویلو ټیکینګ پرمیشن دپاره وویلو اور اوس به مونږ دا ایډوایس دپاره یوز کوو. نو ایډوایس دپاره دا داسې یوز کیږي که نه لکه مونږ چاته وایو که نه یو شوډ ورک فاسټ فار یور سکسیس. یو شوډ ورک فاسټ فار یور سکسیس یعنی تاله د خپل کامیابي دپاره کار ډېر زر کول پکار دی. یو شوډ ورک فاسټ فار یور سکسیس. المونځ کول پکار دي. یو شوډ پرے. یو بل دی مونږ سره مسټ. سو مسټ به مونږ یوز کوو ایډوایس دپاره لکه څنګه مونږ وایو که نه یو مسټ ناٹ واچ ټي وي ډیورنګ ایگزام. یو مسټ ناٹ واچ د ټي وي ډیورنګ ایگزام مطلب دا دی تاله د امتحان په دوران کې ټي وي نه د کتل پکار. یو مسټ ناٹ واچ د ټي وي ډیورنګ ایگزام. سو بیسیکلی دلته کې مونږ ایډوایس ورکوو مشوره ورکوو چې تا ته په ایگزام ټایم کې خالي پړهی کول پکار دي تا د ټي وي کتل نه دي پکار. نو اوس مونږ دلته کې دو ته ایډوایس ورکوو پرمیشن نه آرډر نه ورکوو. نو آرډر چې دی هغه بیا مونږ پهله ویلو که نه آرډر دپاره یوز کیږي خو دلته کې مونږ پرمیشن دپاره ایډوایس دپاره مشوره ورکول دپاره یوز کوو. یعنی دلته کې مونږ کار دی مشوره ورکول هغې باندې عمل کول یا نه کول هغه په دو باندې ډیپینډ کوي. مونږ صرف مشوره ورکوو. سو یو مسټ هیو ټو ډو یور سټډي تاله خپل سټډي په کول پکار دي. وی هیو انادر ورب یو ought to respect your parents. ماډل اګزیلري ورب دی ought to. سو یو ought to respect your parents تاله د خپل والدین ته عزت ورکول پکار دي. یو ought to respect your parents. You ought to give proper time to your study. You ought to give proper time to your study. تاله د خپل پړهی دپاره لکه ډېر زیات وخت ورکول پکار دی. سو you ought to give proper time to your study. تاله د خپل پړهی ته ښه وخت ورکول پکار دی. You have to go there تاله تلل پکار دي. ایډوایس مونږ ریکمنډیشن دپاره هم یوز کولی شو یعنی تاسو دا کول پکار دي نو دې دپاره هم یوز کولی شو. اوس دې مونږ سره آی تھنک یو شوډ ډو دس ما په خیال کې تاته دا کول پکار دي. نو دلته کې مونږ دو ته ریکمنډیشن ورکوو او یاد ساتئ ریکمنډیشن هم په ایډوایس کې راځي. چې ته ایډوایس ورکوئ نو دا لکه یو ریکمنډیشن حواله ورکوئ که نه تاسو دا کول پکار دي او که نه دي پکار. سو مونږ سره بل دی why don't you understand. ته ولې ځان نه پوهې. why don't you understand ته ولې ځان نه پوهې. you shouldn't eat it ته دا نه دي خوړل پکار. you shouldn't eat it. you need to brush your teeth every day. you need to brush your teeth every day تاله دا خپل غاښونه هره ورځ برش کول پکار دي. you need to brush your teeth every day. You don't have to brush your teeth after every meal. You don't have to brush your teeth after every meal. غاښونه برش کول نه دي پکار. You must not brush your teeth after every meal. I should sleep ما ته اوده کول پکار دي. I should sleep ما ته اوده کول پکار دي. You should visit your dentist at least twice in a week. You should visit your dentist at least
twice in a week. डेंटिस्ट वाई غاښونو والا ډاکټر ته، یعنی دا وایي که نه دې مطلب دی چې تاسو ته خپل غاښونو ډاکټر ته هفتې کې دوه برته ورتلل پکار. You should visit your dentist at least twice in a week. You should try to lose weight. You should try to lose weight. یعنی ته د خپل ویټ وزن کمول پکار دي. You should try to lose your weight.